Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, dragi moji prijatelji, pravašice i pravaši. Evo idem u policiju u Heinzlovu na kriminal da prijavim već danas, evo jutro krenulo je dalje, već evo danas treći dan maltretiranje sa nekih 14-15 brojeva mobitela, telefona, a i moram prijaviti da sam dobio od jedne službe upozorenje da mi se sprema likvidacija. Imam čak i broj tablica Audi A6, pa idemo prijaviti pa vidimo što će dalje biti. To je sve, počeli su pritiski zbog Srba, zbog toga što i dalje se borim za istinu, Srb, i dalje se borim da četnici ne mogu slaviti četničke zločine nad hrvatskim narodom Srbu, ali tome im pomaže i sutkinja Nevenka Šimunović, tome im pomaže i policija u Zadru, u Gračacu, u Srbu, jer oni pomažu Miloradu Pupovcu, a i ove prijetnje siguran sam dolaze iz te strane.